Indeed, it's a beautiful morning. It's a wonderful day. Good morning, Accra. Good morning, Ghana. And welcome on board to the show. Well, today, be the 26th day of the month of March 2025. It was not just a Casimano, and I say, Makan Nano, Makumakunum, Akan Nanunum. 5 more days, nothing. Well, Benem Bosumi, Mitchell March Bosumino, Yadi Aquaria year. And I pay me Chiam Aquaba, the Abedjubedi, I didn't send it as Obia. If you say, I could send no watching in the trino. And you did you did bro, DL 106.9 FM. Now we're streaming live on our Facebook page into okay Facebook page in the Swa Capital DLFM 106.9. Jumedi no e twegu ho no mti kache obi no so encounter obi say Anidaso Wɔhɔ obi adwumedi no ye de chehye so. For WhatsApp message no for brand number what dey fast one no 0593 40 6565 0593 40 6565. And I pay sending you na de bro. Lumba super natural mineral water adaroma and you didn't send na ya de bro. Na no pay me busa say what promote say and ra would ye one day ya minim send ne bibia be ye kama. Ja adwendwen no ja tete no ye wadwene ye na fesi gina ye say enema bia enko yie wo wabra bomu no wusi brane ejina ho se nneema we anasa afia yesi mu yidie nneema beko yie dia ma anapa mi chiao emu akwaba e dia badia 106.9 you from a Hitman ubetumi from a bra kwabena dwumade ni ato ne din se Anidaso Wɔhɔ Obia zigibi buayai na fe wode ato ntintan kese ne so nti ko Facebook page ne so a capital DL FM 106.9. Good morning and welcome on board to the show. Akwaba. So be free, but then why your papa and be who say my me away from me, my friends say, and your bedroom in Penny Peso. Dear back on the middle, then say me young couple, so dear, your boy. But a bear, why I know, Minamia, one mama siri, or him can say, why I know, one mommy needs you, and an image. But a bear, why I know, Minamia, one mama siri, or he can say, why I know, 106.9. Aqua Macedania, Mamma, who was an errand, ye free, or ye mamma, ni penina, friendly Shiramba. Mamma to me ready, Nani to me, brought to me, Naso. Upon Conny, upon Cositifu, Nara, this what I will do. What there was so adorable, Wakuaji woman, the best in our better, I want to say, was it an order for your call? What portion in your baby ready? Yes, soon we're home will be a white. If any was soon, no quarry more, I'm watching, and I soon be a queen. Oh, but a bear, why I know. Eja wakwache womei Oni eja nompa mwapambi na wama na bem yenchiri menreso Biradiani ya mwode Amwani yenchichaje fo
10619, 22 minutes after 6 a.m. here. I don't pay a denya kupase once for I said a brand. I said good morning, Hitman. From me Murphy at my community 10. I don't pay me denya kupase. Augustine, I go for the free time, my community 11. I said Hitman, good morning. I thank God. Amen and amen. What fire the free teshi? I don't pay what's what denya kupase. Saturday free sa come on up. I say no pay what danya ko passe. I say hi bro, we thank God for another wonderful day. Moses is the free da wenya. Belinda Glip the free da come on. I say good morning Hitman. We thank God for another day. I was your brothers. I was so friend. I feel what do I said that bad. Now my old friend is 059340 6565 059340 6565 0534 050199. I'll pay your name. Once I said that, say Anidaso Wɔhɔ Obia. The breakfast show is on. Hello, good morning. Hello, good morning. Me patch your first say. Miracle no pay your name say. Oh, me the radio so ma di achi amodin wo ho. I don't see amen. Amen. Hello, good morning. Hello, good morning. Me patch your first say. Your friend Ben. Ben kasa free fa. Me kasa free tema committee 5. Ben no pay your name say. No pesa ya samaku alega telemakasi banya samatu wa Yesu Kristo. Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me patch your first say. FM Richmond. Reggie kasa free fa. Good one. I don't pay your name say Richmond. I pay a direct so I share some of the party. Amen. Amen. Hello, good morning. Hello, good morning. Me patch your first say. Okay. I don't pay what that room at you free radio no honey and come on. Your friend what can say free him for? Me pa try no pay your name Yankopon say. The radio so was showing so ama adepa asanto achi. The na sepa and a pain so na me bra program the radio the ma okra what. Amen. 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 Good morning. Morning, Hitman. Me pa try for say. No, pay your name Yankopon say. Amen. 059340 6565 0534 050199. I'll pay your name Yankopon say. Anidaso Wɔhɔ Obia so. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. DJ Hitman. Me patch your first say. Oma hin DJ. Oma hin no pay your name Yankopon say. And the pay better Yankopon say no ye na do yaso. Baby I am come some say. Nye nipa na yaso Yankopon mu na oso me. Obo wi sa o hwe na temperature akwa higher na wasan ma nsuo. Ogusi ye na ho adwuma. But ade ba ko pe na Yankopon hwe free ho. Eno ani asede ya. Okay. The Senate no DLFM. Mama ya kwenya so otwa se den Yankopon ase. Ya mi nstramo. The Yankopon ase papa. Ya mi come on. Amen. Amen. 059340 6565 0534 050 199. Good morning. Hello. Good morning. Me ba che fro say. But na we need to come to fight. No pay your Yankopon say. No pay me den me asa ma meka magusi ofoni na sa ne die ko ya situation ofoni na ka no pay den me asa. Amen. Amen. And to also was said that what did the Yankopon say? Fabra na fe ye Yankopon say nyina yembom.
Nana say hello, good morning. Good morning. Me ba chair for say. That's your son, Lamia Kusava. Because I feel easy. You. I was not paying the Yankopan say. That's why I'm paying the Yamia say. Yamaka, you know, that dia or yes, and a place was I and I didn't feel. The minimum of Ghana and a Ghana. They are the Daman no pay. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba chair for say. DLFM group no kase fe the cruise region. Me ba chair no paying the Yankopan say. So, àwọn wade Nyankopon ye ne dance wa ye ne soro nkokora se meti ase wo nkwa etene me nsa pege me mu kese Awurade me da wase me da na se me wi ase man o man Ghana o man pen na abuafo no nyina na me da na se ma DLFM kofa ba ene na egma ifu na Hitman o kan. Amen. Good morning. Morning, DJ Hitman. Me ba chair for say. Your friend said kase fi sakono. Set an paying the Yankopan say. And I pay me that about the assist or bomb by me, Busham, member. Any dear phone now by at the patchia. Yes, I bonya meeting or radio so. Amen. Amen. What was so do you move? Walk what you want, blessing you now better. I want to say, what's it done? Abuna Fatios Hitman, good morning. I thank God for my family. Hello, good morning. Hitman. Me ba chair for say. If I'm piano me kasa fit my new town. Ana pay the Yankopan say. Thank God for my life and my family this morning. Amen. Amen. Zero 0593 406 565 0534 050199 29 minutes after 6 a.m. here. Wow, so there'll be the 26th day of the month of March 2025. Anidaso Wɔhɔ breakfast show ya the bro. Olivia the frequency as a Hitman, good morning. And I'll pay me the Yankopan say. I the mama bravo. I the mabusi nyina. Piaga here live on Facebook. I said, Lord, I'm so grateful. That was a papa. And I said that busy. To come on the show, major stories making headlines in the dailies this morning.
for Wakrat Animal was where they bro. I'll pay a bit, come up. Now we're streaming live on Facebook, on YouTube as well. I took your YouTube page and also your Facebook page as well. I did that so more be a Jumed, you know, and that's all. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune in to the Breakfast Show live on DLFM 106.9. Friday, 6 minutes after 6 a.m. here. Adaphobia and the wood one birthday, your mom. Happy birthday. Happy birthday, and come on, Samuel Truby Bam. Okay, Sammy Flex. Brass Sammy, it's your birthday today. Happy birthday going out to you. Samuel Truby Bam. Okay, Sammy Flex. I know birthday. Enjoy your day to the fullest. Happy birthday and come from Happy birthday going out to brother Samuel Atuobiba. Okay, Sammy Flex. Habibi. Happy birthday going out to you, brother. Happy
birthday and come on, Her Excellency Beatrice J. I know birthday, happy birthday and come from her. Happy birthday and come from out. Shamaya Benjamin, who are UK? Shamaya Benjamin, who are UK? Day your birthday. Happy birthday going out to you, Shamaya. From my mini wabusi phone now. It's your birthday today. Happy birthday going out to you, Shamaya Benjamin. And your birthday. From wabusi no mommy home. Was what door, papa? Happy birthday going out to you, Shamaya Benjamin. Minutes after 6, going for a quick commercial break here. But major stories making headlines this morning. Mokuwa kratanos munyinano. Ya de bro. So maybe better say na fear the kuwa kratanom and mo boss one in dia bro. Stick and stay. A high deal 106.9. Yabas ya. Hey, Kwame, at the wakabumo and I saw one of Maha when he said, the woman about Kwai here. We are dang. Akosia a bomumpo. Isi amenu anya kama pesu papa no ma chomebo iso na kase anope dem dia semasiu anope ya na na ma mensuo bia na mensuo kroje ya friend Lumba nsupa nsuo no de e fa wumni mu ase boko na ye so smooth kwa mensuo de wasa wonombi nsuo ne ye kama Lumba nsupa mama kanhwe Isu papa ni anya na na de ade asie mi na menya bi ato wo hemfa e pebi ade akohye me fridge sa na Kwame, said the Akosia canon. The saint, my bush afford the mamma papa, a Lumba and super, and see about a drama so any asset to a craft. To say, I don't know in one will be a two accoton, or don't want to pay a fee more. Yeah, no more. Just a BBR demo. Come. Aquala Production and Trading Limited, and I want the Abuano, and they bring you in Sionia, in Siani Lumba in super. Sania, I don't know so be a tour, Abra Akosia, a bomb, and say, Opia. Or the Saint on my friend number C 026 3983801 and I said 054 078 5010. Me pacho open Lumba in super and who ensembia dia. Waiting ya your website www.lumbainsuper.com. Ubenya ehon akadiyina ewo ho. Lumba in super natural mineral water. Get a grip. That's super brain. FDA Aji Ejedian Kratwe Atum. Koforidia, are you ready? Yeah! Easter Saturday, that the Lumba live. Ewo Koforidia, the Ofosu Plaza Hotel. Ehona action ni na wo. So what the anesa wo to tickets na for yene that the Lumba. Ashiabom Easter Saturday. Time is 7 p.m. sharp. And yet that the Lumba go na performance na jono. KK Fosu, Kofinti, and yanyum to fo kukudam bebre. And to pe dancing shoe, na ji ticket. Ni yen shemo the Ofosu Plaza Hotel. Koforidia, and ti akontan country rack ya say, and adwidie, sesumia kasa, ebeye suje. Ewo the Ofosu Plaza Hotel. Esanse Easter Saturday. Abewa. Uprenche mu bi afre 0242 550 354. That the Lumba live in Koforidia. Da ye share ho. Ya bekasa. 42 minutes after 6 a.m. here, and we record that midweek edition of Anidaso Wɔhɔ, and I've been joined by my brother. Some maybe at Nase and pay major stories making headlines in the daily school. Wakratano, and Moboswa, Ninano. Wakrata Nina Gunanimano Paya, what the Moboswa and the brain would deal 106.9. Nibrenye. Masami, good morning. Good morning, Black Wabra. Bibia Bokodia. And I love your shirt. Thank you very much. Just say, we shirt need the mupa. I come up. Adeache. Adeache, bad. Adeache, not just yes, we abandoned through the Aniaba.
na no pen komo ho ayebedi pa komo ndi aja wo yeden yan second ye be bon komo no pay pa ana pay fa ko wakrata no mo boso obretiefo na chini yensi nkonwa na fe de wo ho no mo komo bia no yentim free ho wo brani yenkoi. All right, DJ Hitman the pay meda wase na de kan yenchia ye netiefo ni nyina titru ene DLFM association for no ye da mo nyina sesa biri na bre nyina na Nyankopɔn ema wo ma hoden a wonom ka ye ho mo amutie fra chichi ne benche ye nso ye da mase se de bia da mo chusu DLFM ye mo na mawan radio station bra kobra anopeku akrata na nsem ne dos na mo mebbo na poso enti ukotobia na watobo ase na wakan ubehu nsima hodo a edi ahim ne nyina ne yɛhyɛ ase mfamfi the national voice ku akrata no katafeto som yensa ana wo kyerɛ mu sɛ Paul Twum berima ebu afupa kyerɛ mu sɛ Ghana mampanin John Dramani Mahama bepem ne eba ne sen ana galamsey wontumi etu ase enti bɛyɛ bɔ mmɔden a na kopa Ghana mampanin dada na adoda nkwa akufu adokyɛw efiri sɛ wadada wo man na Paul Twum berima nsema waka nyina sɛ Ghana mampanin John Dramani Mahama ne nto abom obeka kyerɛ Ghana fo nyina sɛ galamsey no nkabeyanka badada no on declare state of emergency infanto so na etontumi ntwa nanso wo kyerɛ mu a Ghana mampanin bɛfa benwa tena so anya hwe kora no bosom yensem ne ewe enti no de na wotwen bɛpem sɛ galamsey no eguso ekoso ani petu ne nyafunyafu Ghana yatena ye ne yensase ene yensu nyina sɛ kwa Ghana mampanin entumi enya ho hwe nti wonde so odwene ho a ɛyɛ ne hu na ɛyɛ ne nwanwampo sɛ Ghana mampanin etumetu na mo senti ɛbɛya onkopa Ghana mampanin dada na dankwa kufu adokyɛw so bɛka kyerɛ ne sɛ on declare state of emergency emfanto galamsey no esom sanso no katafa na sɛ wɔpɛ obehu Ghana mampanin dada bedi akyire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne foni da ha no musin ene ko akata no ba mane sɛ Bawumia donate 200k and 1,000 bags of cement to Adum fire victims. Enti Ghana mampanin abede akyire dada Dr. Mahmoud Bawumia endrada kopie mu ewa Adum PZ emra ejabrane ehye stores ya brosen ahodo a edwadefo bibire na ho kaka adwa mu no okopie mu no ose sabe aboa wansena anya hwe krampo no oposa ne nsem ne senti omarum sika botena aka ne sikam 2 million Ghana cedis we nyesika kuma kram 2 billion 2 billion Ghana cedis eska dada mu ana afi nso cement no bags na mako 1000 ose monje na momfansa ase na momfansi stores no foforo na mwana monso Mwasitinam intimi konkan intimi enfama mu. Sanso na Ghanaian rider kwa krata na bonte na black obra de ochire mu ni say storm hits ANC Mall, damages over 50 vehicles. Anyway, ANC Mall no wo eye East Legon make say nendrada ekwaje ta enyasem kuma. Na penifo chire mu say wonum eye solar panel no etumi buhwe tutuhwe fom se kekra ema manfo ahyen cars beboro eye aduonum 50 ena ne nyina da etumi se ya ene ma bibiri na so na etumi asese ewo ANC mo no East Legon han ma kwa kratai ede hon sensem ede aba mountain esom sanso na abehu eye Chief Justice ya temo for penny of the Supreme Court anom eye Gertrude Alaba Esaba Teknosaki nimfoni da ha na musei ana kwaka teba mane se katafata so miensa na wo mu kirin se Mahama 6 cancels on Chief Justice remover we the cancel ne sa ko hu cancel enta mu kirim se Ghana mampanin ade bomoden e de adesre eto cancel of state penifo anim se be ya momoden antunufo na onvamfa Chief Justice Gertrude Alaba Esaba Teknosaki ebi mu kyerɛ mu sɛ onyi na di ɔmpam no kora mfamfiri hɔnom na ɛmɔ a nneɛma ntumi nkɔ yɛmfama aban ɛna Ghana mampani kyerɛ mu sɛ ɔpadwe nkyerɛ ɛde afiri Council of State fo mpanifoɔ hɔ so muntu no fo na ɔhwɛ sɛ obetu no ɔbɛpam no kora anaasɛ obi gya no ma na akɔ so abɔ adwuma anaa wei yɛ nsɛm ahodoɔ a Ghanaian rada kwakata no ɛde ho nsɛnsɛm ɛde ɛba ɛmɔntene ɛsom Bakobna the informal kwakata no so ba manye or say nothing by the truth. Na Ghana mampanin abede chide danso foni da ha no Dr. Manu Bawumia ya boso da dantinian koswa no masiko. Efise wo ka kire mu se Ghana mampanin da da abede akire
akwa ade hia wo mo ka adwam PZ eno wa sentiment mu ma wo afunu mu ma mekase wo mani agepam sanso na katafa to so enan wo the informa kura kata ne ba mane se IEA on enima hodo ekoso mu chirim se Ghana mampene oba ye omodin no fa ne fensi mu free sem ba kwa bere ne sem foma agudi ahodo etututu wo man Ghana mem ya hodo no mantema hodo etu foma agudi ahodo mo no sabe mu nya mfaso obi amfemfere so amu chirim se gold ahodo ayetu boxer ne diamond ahodo yetu free mem ahodo ne mensina ahodo ne mantema ahodo mu no sa mpotema ahodo yetu galamse anase sabe yetu foma agudi free no wa mu nya so mfaso obi a national cake ne bi nsi wo mo so ena aka ne chief justice Sofia Kufu ono so di ne dwuma edema ayi no akire mi se eja sasabe yebetu gold anasa diamond anasa ne nema hodo eka kan we fuma gudie bi e wo mpotem na be wie ne mpuntu abom sesabe agba akokwa munya so mfaso de edidija wo ya dimna ne nemte maka sa chim se Ghana mampanin onye bi mfanfa ona sa na motu na tuntum twa fi se yentimi tu gold ne yenkotu diamond wa kwetia na kwetia fo nya hwe eso mfaso bi ade wono makwa nyina se bibia nkoso de anasebe ya pa kwa katai de hon sensem de aba mountain esum sansa corruption fight AG wants Mahama appointees I will come after you if anyway attorney general for the hanu saying katafa tasam yensa the informa kwa katanim and afis ubehu edubo hia yekese omu chiremu a sika twetwe de afa ne sase a wadi Ghana mai brei ono symphony da hanu say and obi ahwe ne yonko anim Dr. Tamlik ayene ono na ye oman Ghana eye abanlo ye peni ono kura yanso no oyo swa for da oman Ghana yen atantrene anom atani general anono o chiremu se Ghana man peni John Dramani Mahama ma de aton sa de fa so mebo na memo ni man kon kan be chire government appointees no o chiremu se pro ne kan kan so da ne senti monna na monwen kon kan ma monnim na mo bedi Ghana sika de dan to amasem ma efisa banda da mu ma mo di sika no otata wa mo panti so a woni na bedi sika de apa waso be hyepa kwa katai ede hon sensem ede aba mountain som yenko piem wo daily analyst kwa krata no o say with that fear or favor way ohunu bia mobo asam se de tie ne sa na o kana pepepe na ba kwa katai ba amane sem 1300 ECG containers vanish from Tema Port. Hey, minister promises prove. Ayadi papa. Na behu jesani John jina pomfo ni da hanu misi. Ana wakaza ni uchire musem. Containers pa. Babro 1300 ECG for eye omu containers ani magu ba mo dia bedi djuma. Mabo magana nyinam kan ani makon kan dia maye no. Emu ba kon makon 1300. Hey, ne nyina da etu ayira enya taman enya ntaban etimi etu otama porta mekase no yentimi ehu na kira kwan bia adwonko o man di modo Ghana de ya mepie manka ye ho pa o man e modo papa ECG for containers makon 1300 ne nyina da etimi avanish de free tama porta kwa kate ba ebo ho amane yese de ise yi de emu oya pa kwa kate ebo ho amane Samson Lance Minister calls for media support in Galamsey fight. Also for no and show mangana. Yana kwaye and efinso efuma gudi so no so no e be join the man de sha wonum ewo elembele. Emmanuel amako fiban fo nda hanum se no wochirim sem. En manim nya dansan twere fo modern yen ka bi ne yem modawuro. Enfafa Galamsey ye koso ne yen techi ne Galamsey no. Eto entimi entwa ye de egusu ye fam de na nso mo modern anya adwumaden fi sensem twere fo de bia de nya kwanya ye ka ho nsa ne mo ankasa na mo toto ne mantimo modern anya bibi mfanfa ne twere fo nso ye gusu ye bo ho dawuro pam ye bo ho dawuro ye kwene ko pem ewo di daily searchlight kwa kata na waso torch ni sei kom ana wo kire mu sem open po no order eye micro credit no ni bank account mpenifo freeze ni nyina ma na kwajeta bra kana wetwa mu ni amakwe ekoji nani wa na wodamu no bra kobere nya semkuma ye sika be prankuma David Obakro yi mu Tomboy kopie mu bi sa kwade kopie mu bi efe nso ye ne ya branta wodo na kopie mu anya semkuma kra
maska twitwi de na enyunu gu ye kwa ena GL mpenifo chirim so peni ye hwa japade a wo ne sika wutumi se ne pa na wo de chese eto kitabi na utua de aye mpene ni senti openi andinde eye ni ama meka se na so aye hye pa na account mpenifo do mo sato so chirim sem o tumi nyika prempo fanfi na account me fi so ba ma ga na krone fi se sika utua ede ma ban set wo no kete mampore tia te sese bia wo ma cigarette ni to mpenifo do mo sade ato ne bank account so ntumi nyi sika akwaje tapa lawyers mo gina mum edema edubu ahia mo kirem se wadiga na sika ikatafa etaso emienu ogba mane se edubu ahia no nyade agwadwane onwane kra ne senti sansan sima hodo a aban lawyer pani Dr. Dominic Ayeni ebeka aye no ewana no fiade atwa mu no Ghanafo yebo ne nyina ntungu ba bi kra nyade no kra bia ewom kra sansan na daily graphic okuni daily graphic no eba mane akirem se education access no ma egusu e kon kan yipam egusu a increase papa enti aban egusu gba adwumaden GSSS follow port ene eba bonten yate national voice ya kan ho asem tien kan ho asem bio yen kan ho asem bio kra yen ko ya nim bio wem rada no so ya kan ho asem daily Ghanaian guide ana obehu communications minister na ni abere ye pam okopiem eye ni ngo prampra wona yo masho madwane Sam George ni buafu pa na kwa katai ohwe nanim a microphone esi nanim na de bufu afunu fifire no oti microphone oti eye air condition na fifire no enya asem kuma o kirem sa kane communications minister digitalization esre wusu wadiga na fo bopam sika pa atumi enwune dia go eteti go fo mpanifo hihia wodo Ghana ban pagya sika koto eteti go na edwade bia kwaso pa na Ghana sika ya hwere no o kirem se wakoso financial loss to the state eye oswafo hwe yanama de bo mekire communications minister Sam George kirem se yanka nkyere esrewusu no mpanifo mabade abeda communication and technology anon na nasa digital na no wanom eye enemies of the state omaga na tamfo power akopaara no omompo manyasem omotanga na paso mabade ema omaga na sika wei etimi enwunu egu ekwakwakra kwakatai ede hon sensem ede eba emontenesom le public place eba mane say chief justice netana no ehangiwiem akoye nsem pina efise Ghana man pani pekwan bia so atumi apam no ede na firo ma kwakatai ede hon sensem ede aba Montana eso sansona the metro lens kwa katreba mane ena o kirem sem ba womia commence Ghana fire service for yeoman's job in Kumasi market fire katafata sonkron ena metro lens kwa katai ede hon sensende abonte Ghana man penin da bedu akiri obo odum jadwuma yekuo no abaso pa efrise adwuma bo mabo pa na no je to Kumasi eye PZ no akomo ho anya dempa mmadwumaden yanka bedu baabi no ejapade a behwere kwa no ka be hadwen yi panti Ghana fo nyina yenta na echi ne fa basobɔ kese pam emfa ma otumja adwuma yoku no mo ba adwumaden yi pa kwa katai ede ho nsensem ede aba emontene eso Black oberen kwa so am adwumaden na Kumasi the punch kwa krata no punch wa punch pa o kirem sem krachi bi nimfoni da ha na musin na katafa taso du bako wo punch kwa kata no ba mane sem police pursues mami fanfa ni say na apostifo ni abre pa chim se baba macho krachi ni din ade baba macho wane mu kirem sem ade so ma mmade ayi mo ba mani e wo man ganam titiw na sentimental a akronfo tata won mo na makum bebira to agu no wo baka na se beto dwasa krachi be yimo ba mani ye friend junior akronfo kokun ne dotwene ekotwa na me no wono ankasa ne paso ne dem ana friend so kwada so ne potem hono na san kwanhia we esiye krofrom so bisiye abawa ne dedi partition ma konso ewia kete akronfo koto hye ne so ekobo no to ekoje 10,000 Ghana cedi free ne nsem eku abaye je ne nkwa de free ne nsem na positive achimu mako miensa ana afa mu chem se matwo man ba ko ta wo matwo bo moden a resource wonom ebo mu chi ban ade motor backs de ma wonom kodi awu no ne den ade baba matwo
Potifo declare say why you wanted. Ye why you wanted. Omo chem say krachi we dwane de afri Kumasi or the same because say do nam eye central region honom. Omo chem say nam dunkwa no fim potem Ghana fo nyina yenta wo machi. Na ye nchene fa no kwagema na mra. Ene no endi every sense ana ma hodo ekoso no. Eha adwen eye pam. Sansuna captain Japali empelifo ba mane say wo chimo no ba mode akoda wo no na task force ahodo a wonom ekon ediete galamse no asante mantemu. Okakoda wo no ma no abo adwumaden ede akwati galamse ahodo a ekoswe. Sansuna ndi simpelifo no bi aka say kirem say ebe ya Ghana mampani John Dramani Mahama aka ne mashibja no kirem ede ma de hia wonom ewo dome kwabenya Sara adwa safo no ombo no ho ban pa se betimi bo no kra hodo bi a oka no bekoso aka no kra Ghana fo hu de ekọ ene de ba everysem empe amaye kunu pese omtata Sara adwa safo nti Ghana mampani ombo no ho ban pa katafata so miensa ene ebo sa amane yi kurayum se bejo pa enyoda dadana Bakobra ensamane doso pa na the inquisitor wonde de bi hwehwehwea musa na de musa ensam nya de ba bonten the inquisitor kwa kata na ba ma na echirim sem Sam George exposes alleged rot at eteti gufo mpanifo akache ene so ensam bebere na de ba bonten ena santo na behu kwa kata na afo na ochim say we will fight Galamsey head on vice president ena ka say ye mame Jemense echirim say on nada Galamsey no Wamekwaso atata ade shombo modern ediga na sika nyafunyafo no ya beche wa munyina kwa katai ede ho sensem ede aba mountain eso Black Oblansem na doso pa na momuno sade emra ne kono wanhwe de besi ha na musin na yatumi atoa nkomotwetwe ahodo ekwaso fisensem ya kazi ebedi akira yenkan wie dante no ko wankata mboso no yenyina we so ne yemfa ne nyina emfense ne nkomodo aka no Yantras ni nyina ne yente nyina efa nti woni nsema hodo e ba nti bomode akotokura kata ne mrekenkan ne nyina na ho so hu nsema hodo a ekoso na ekura kata no Black Obra we ni yankan be ha dwenti yemfa de chronic kura kata no fancy kura na ochim sem Mahama sacking professionals and replacing them with party royalties afanya marking na kase wadwapa ochim se Ghana mampani John Dramani Mahama pamadwuma yefo wakodare ewo nyansa ne nimde omde yadwuma ena wasesa ono ankasa ma yokuo ni ma wonu mu ni mo hwe ena wonu de akogu adwuma ma afanya marking chirim se de Ghana mampani ye no ebe ya wonya na Ghana o me ye ho be kire pa ko akatai ede ba ye nti wemfa we nyina amfa ntwato na eye junior graphic so ba ma ne sem ene ma hodo a sebe eye framable ebe nja eja betuma to fie eja betuma to ba bi no ye nhwe ye ho fanfiri ho kra na mo ne ja hye na ekoso no eto entimi entwando james say don't play with framable materials at home junior graphic and egbo ho amane ko akata no Black Obra ye de nyina de asikoto bi na kan de aka no wo be hu nsima hodo ekoso enyina wo ko akata hodo no ye de asi right sabi bi ada pe be da say menu asabe bi ala di ko akata na mo boso no de abra wonso saka papers ni bi a wonso back to me akenkan ana call your website no so www.dlfmonline.com also between me I can carry a minute after 7 106.9 and that's all Obia breakfast show. It's on from now. I'd rather see a chance and affair no pen come on no ye didn't come on. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune in to the breakfast show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. Right, 106.9 and I'll pay in Koma Wohonomono. I was here, Nafi, Yatin Komono. Now, this one is a press release coming from the Electricity Company of Ghana. ECG4 at the press statement, Abana Paya, Yabehe Nafi, Mempotoka Kranafi Samibi, and Fanko, Yatrika Seminafi, Wana Wotin so, and TSCP. Now, the Electricity Company of Ghana wishes to inform our cherished customers that the heavy rainstorm that hit parts of Accra and its environs yesterday evening, 25th of March 2025, has caused some outages within our network. ECG wishes to assure all affected customers that our engineers are working assiduously to repair the fault and restore power. We, every ECG, the inconveniences caused
is deeply regretted. Sabibi, we're from ECG. Bako brande aso ehwe omangana. Yanyinam kanea eso eka no pe ni sen. Wonom enam wonom amani boy so eka kire Ghana fo nyina se ndrada. Esubrane eto e na mframa jampretutu ede kire dindenden pa mframa jampretutu e boy ndra no. Na enya se mukuma kra na eye obenembo so ma to so aduonu num. Emfem pemienu ni aduonu enum a mo kire mi se enam so ma mekese no. Akofo ha bebe na de abom dwumedi ahodo a wonom die mu titru ndrada ni senti mekese no. Meme adodo na wakrabopuni mantem ha na mosa wonom anyinam kane no yade a mekese no etime dunduma wonom enyanyam kane a mekese eye North Legon ha bebe ye wempo ye kane ne se maaye ye gusu yusu planter endra ye kane no ko entumi maaye enti isigi adwuma yekuo no ebo amane yesem meme ahodo amho akadwo momode na mankoma emfantom ye afinso mom ye akọ ne kwese na mugusua ebo adwumaden na omunyini ese ne bo adwumaden beboa na chimato bia de dia ba no batumi asiesie na enche bia nyinam kane no ibetumi meme ahodo a mekese ne mudi na tumadundu na mu kire mi se de asie no omudi hu ya okese pa se akoba ne santi mu fa nkire mugusu bo adwumaden aboa manyam kane no etimi aba meme ahodo a modi no etimi ate ede akono. Okay, and so where your press statements from the ECG adopay so yeah they are two in him now and so ato ye no asem si wo ANC more no krepa asem si ye no na no hyepa anoden na wo bi wo hono ma wa call for shopping e wo mo honom a wa park won ka bi nhemu na mframai asɛn ne car wo bi okura car no ye de asoma ne so onkoto ade mfambra no wo koka ne sɛn samebi asɛm esi endra no eni enyan miankasa emra nso ne to na meni adwa Jessica pa ye kugina ya bro sanya pem. I think the pictures no hosa coffee for pictures no to so na fi one na wo hwe no wo hu pictures the endra course wo ANC more East Legon minya botre kugina yen abro sanya so ho na mehwe de ekoso rakobna wo hwe ne ma hodo na mframa no e de nam wie mu a na ehu pa wo hwe kasa hodo na nam kwantempo yi so hanom eko agbogba ne miamia hodo na show man video no na day Facebook page no so no so listeners can come on our Facebook page and watch right now mo betumi abehwe this is here video no enframa ebo wo ANC more na ohwe enframa na ano ahye pa ano ahye na ohwe kasa aseya sambi eni enya ntiendo amehwe enframa na ebo no endra nso ashenkafo no omonam yanim hase no ye bo mabaso dodo na park omo kasa no ebinim be park yen ka park hase dodo na nso tumi se na omo nyina kwan mu na omo nko bi konframa na ebo no bra kwa bana sa wo ka na mu ya ha wudi agure beta mo atu be peja watu baby ntendo ashenkafo no omo park yen ya menhira wo mo enu bu na bubu ye na wo hwe ANC mo ho no mo nso a bra kwa bana atu yen chema koso empedefo chire ma cars be boro be de say aduonum 50 over 50 cars ena ne nyina access video no na da Facebook page no so no ebi hono ma mo cars na damage without Lopez say yentimi beyond Lopez yentimi nya ho hwe kura ebi mo atete kura ne nyina tumi asai na de awre ho ne say wakọ ba bi say okwa kodidwa na won ka bi hyemu ne nsuo to na wa park wo car na nsuo abogidigidi na wonum so na penden no etuma be bu ahwi car so na ne nyina asai ebi wa ne ka no ntumi mfa bio awra ho sempa o o ma ye tv esika se de ekọ so we ye solar panel no ena etu ahwe osa ne nyina na bebu agu ana abebo kasa ne so park wo so park na some bi ma me musa is this kasa say ANC more our insurance ebetumi cover kasa I affected eno no de emra ne nkabia ene ne nkabia na betire asat na wo no yen ntimi hu omudi nwumade a wonom edienem efa titiri fa om insurance no se e cover enipa wa honom se BBC a ebe cover nipa na but I know say kasa hodo ni nyina no dodo 19 o manimo no ukotoka se utumi ye insurance de maka no kwanhia si a se be ye bebo na o ka no nsaka foforo enti wono ma o kasa asese ne de wa obo moden ye insurance de okwaduro hu sonso abrobe wafa ho adi ne mo wonso so a wanye bi ne de ye maudue ni hyeden na facility dan kasa so insurance de facility ne de wan hwe ebetimi anya asat na ye ntumi nka abe cover kasa no na ne de ye ntumi nka nsi ya bo so mo wana so mo ni but I think say so mutumi wo
eso mutumo because nipa na ba premises na se bibi kosi na kwanhia to na ese insurance no tumi cover no nti ene de ese mutu ho na mo so mu ni bi mutu ho na mo omo wo bi nso eye. Okay. Joyce Fafa, say good morning, Hitman. The wind wasn't easy yesterday. The weight has taken off some people's roofing sheets and billboards inside Medina. Babayara wasn't easy at all. Joyce Fafa, and do we buy no pay. Black or Brandon, so could pay more Kutubabi police station one month. And also video the man to me and Katena me yanenti. Yes, video be an secret in Chilima. In Sony Toyam and Egypt for man forecast. Idria, Ebu, Atoka Bisu, Mamika send be Brinakas and so I say. Our Kutubabi police station said, or me, I'm importing on my was so central and put him on my. And also kwaje ta ho no man say emyam ya na doso bebiri na say tie fo no ba homa no so maybe emyam ya hodo mo wo no say de nsu ni so di dem e de ato enche ba ya no mo nso betimi adi ho adanse abo bebi so anra nsu eto en de black obna enya asem kuma nsu ni say japade bebiri na anti ye besre ye ne anuanu akase sisi ye fie ne ade ade say nsu no eto a ye hwe ye hu ye ye hwe ye hu ye because that sense so anadmofo so nya adwuma anadmofo so nya adwuma omunya adwuma pa so so yen sempi na right so maybe me samu akwa ba biam 8 minutes after 7 and pay enkoma me pese ye ne atiefo di no e asema e me dadwene asemi tete me asemi ha me da me na wasa asemi ho kofi tina senafe yenti nkomo yimfiri ho no ma anapen koma me pese mi di ni se samebi akobra mi tiu se aban ba no woye project bi wo man mu a sa aban ni free so a the new government sa project no wato na jeje mu aban ba no woye dwumadie bi na se wo free aban so a ana se wo free amemo mu a sa dwumadie a woye ye no aban foforo na beba no wonto so akokwe se Ghana hanom no se ye project bi na maban free so a the new government beba no sa project no ma banda sa project no akoso wo Ghana hanom aban beba aban beko project aye no se ye ban free so aban foforo beba no wonto so sami bi ayade a atete edi wo mayinya ese wo man sikai ema wo man ni mputuo entumi nkoso sami bi anape ye ndi nkomo Black Obra medawase eni akwanya ebio nso yensan fanchi akese ensama ya listeners ni bio se o makosa mo mafidie na DLFM 106.9 efisenya wo no ma right Black Obra betnase ya de kese nkekese gukwa nansa nam wo madama na wo magya wo kasa fidie ni datu DLFM sino ama yenso ye kasa yenya nipa ne atitru ne nimpon a wonom etie yen yeda wo masepan right Black Obra medase eni nkoma akofa bai enkoma yi emu de pasa no manam na emusa ya nwono efrise se metin se mi se ya na mewre aho kakra na mesenso asan afem yemisa ye ho se project ahodo aya na aban ba ode sika behye mu a enye ne botom sika ade ba akwa se me pese Ghana listeners na omutie ne tie ase nie se MPP ba na obetena ba nwa so na o sha ase se we project bi a Jumadi a wodi no nya MPP fo sika transna dwon na hye ne nso ye okay me se nya MPP fo sika se NDC ebetena ba nwa iso ede Ghana sika eye project a sika no enya NDC fo sika aban ye baba bia ode o hye ase ye project no Jumadi a wodi no enya aban no botom sika na ode ye eye Ghana sika se ko bobosia monone a ye bobosia in the name of Ghana ene ye deba enti sika hodo omokwaje ene eto ahodo ayetua ekeka boma na aban na tabiri sika na sense ono ena oda o mana no nti odi animu ne ye bibi ma mama no ho atumi ayeden atono and the project bi a ye no aya ade ba ko a eye ne se aban no hya ase a oye de boa ema enipa asetrem henhan na sanko na se eto aban na sa aban ne firi so na se wokọ na saban bi ba na odwi hu ni se adwuma a oban we be ye se me ba na mbe ye o mbe kasa banda da we na ye yenti no obeji anim nyam no afade a onye bi wase Black Obra me kan se no eye enyamlansem okay eno no medical ka se ye enyamlansem agudie ani dwirim ena ya na omode bo man oman Ghana ebredi moja enwunu Ghana me say moja enwunu gu Ghana trim okay Ghana ye nipa enke wote say obi a wanya lolly nkwanhia ne hu ba bia nti hye ne nso ne hu ba bia nti ne mom nkwanhia na onya ye no ka na de na hwe fam moja gyina ne mu
enti uhun ne say ne ho oden nanso mogya anwunu gu ne mu no bra kwabed ne kwayare sebe ne pie ne pe obegu and you can say onya internal bleeding okay. Ghana mine sisi asa na aye okay. Ghana mine no enya internal bleeding I see mogya anwunu gu Ghana mu okay Ghana ya hwe ne ye nche Ghana bewu obekọ nse do obeya ya mutu ade nche na meka sa abandon project ahodo aye ka ho nsem yi edoso bebre na yamfa na nsenya 2013 na endi sama yekon na tie obanga na benwa so Ghana mampanin a wote benwa so John Dramani Mahama ona no ye mampanin aye 2013 right ana watena se no hunu se Ghana edu baabi a adan na ye wo Ghana ha no esua entiema o mama dodo na nya baabi mfo mutire nya dan ento aye renting ho sensem okay enti hu benya pa se Ghana fo ebetuma nya dade o mutire atomunti nyankopɔ ya dom opepon bo so mende to so enan tie ni ye pa eye opepon bo so mende to so enan na Ghana mampanin John Dramani Mahama de asokɔbɔ fom say be ya yentimi nya dan ensi edan sagreme affordable housing no yensisi aye 4th January 2013 right na Ghana mampanin kofa sa project ne so wode ba and November 2013 na Ghana mampanin John Dramani Mahama that time no 2013 e de asokɔbɔ fom kakate so say yemwa na yen hyase enye project no that time no penny pa no na oda housing unit and I say Minister for Housing no ano na ye Collins Dauda Works and Housing right Collins Dauda na da no and a wonom e share project na se ba kwa brand say wonom share project na se no Asagrami housing unit no Ningo Pram district right yes so munsi dan no right na income earners tieni yo low income earners wonoma ombosuma ketua e wo fom enti omuntumi nkoto dan wonom entimi enha dan a ne bo dan enti no se nipa we ni aban eboa abesisi adan a beboa na wo muso atumi nya be papa e de omutiri atumi aidan ato sagana ni bi bosuma ketua of ma se be na o man yenyina yimu nti aban ye project na bo magana for so yin baby di ti aidan etimi ato fine ena omugya project we mu e de share Collins Dauda so momodin na no mbo antoto niema ba ko mo sha se ye project ne kakran ne ehwe ne mu senka anya hwekre betumi asi eye 5000 housing unit okay so contractor wonya contractor so wonya san ningo pram affordable housing no eye Constructula OS Limited Constructula OS Limited and nya contractor no entisa OAS no limited na munya sa contract na ba ko ba na sase tam a etwa de to honom asase tam land a de to was the monfanya sa project no 300 acres of land 300 acres of land yes asikuma tetret so by trewa de to was Ghana yemfa NCC dan ade hye nya ba bi mfa yetiri emfanto right sika na yehwe anim se mpanifo betimi ayusu de asi sa dan no na ye $200 million $200 million na yehwe anim se mpanifo ebetimi edi esisa dan we na Ghana fo atimi anya baby etimi de omutiri ato right na emra yeto about 2016 na MPP amanyoku no bedi nkonim ma NDC amanyoku no edi ntwoko opposition no Ghana mampeni da John Dramani Mahama bae no Ghana mampeni da na danka kufa do ba no se no beto aso every sound to me international Ghana for sika video no na da your Facebook page no so no asama ye kan asem kwoma ye ba no pa nyina no bra your Facebook page no so anye bosiam kan ye kan and some bi one ma ye kan radio so a we just don't sit here and say what we know ye kan with videos facts and figures and ye kan so video no and ye dia to your Facebook page no so DLFM 106.9 bra your Facebook page no so na bra be hwe nsama same bi e kan of a video of projector housing project a course 2013 sambi to aso black obna enti de koba ya ni nyina ne say Ghana mampeni dada na adada nko akufu ado e de MPP amenyoku no ba na moto aso mo so beboa na dan no makoso aiden esi do senyon no de ba ye mpo na aban dada bi de ba ya Ghana sikanti obeto akoso na watimi esi dan no wane mo hya se du ba bi kodwo pon kroma so omo yini free eye Ministry of Information e de ne be share Works and Housing ho ekwada no kobo adwuma ne ehwe asenka ombetimi asisi dan ya manka Ghana fo nso
enye baabi de omutire tumi akoto edu baabi no akwakoye kaskala dada na amfa so na Ghana fo hwe ne mu sey betimi enya no ye nsentimi anka omudu baabi mpo mpese nka gya modema private companies no mudu omusika behim ne boa na sa affordable housing no sagremi affordable housing no mutimi esie dia ma oman na kwa black obrade ba ko a eye matete na eye me ye pa ne se sakoba se omane yetimu no nkuntabuo ade ba ko eku oman eye nkuntambuo enye adwuma wo manyim MPP amanyoku no ba ne behunu se then time 2013 eba Ghana man penin dada no ye Ghana man penin bi John Dramani Mahama penin fo mbe so me ye no muhu se omanka sab de ba bontin hunu se nipa bi edi sika wo manyim hye nso ho ma me ade ba ko ni mi case ba ko ni omuhu se nipa bi edi sika wo manyim na sabe Ghana sika nso de ewudi ya oman sika de hu behia se ye bechew na ya yere wo pa echi na ya gi sika de afiri unsem na ya de abo mpotodwuma ayeden akoso ni sente omu kirem se Collins Dauda kane no da works and housing no 2013 na kopem se 2016 ya to abadi TNDC no sa affordable housing project no mu kirem se na ye pe anya hwe kura 5000 eye housing unit na ye pe de magana de hye benya omutie dim eda no ebehwe omu anisa MP amanyoku ni ba be hunu se 668 housing unit ene otumi si ye amu kirem se sika o se no amu kirem ono Collins Dada na be kan se $64 million ene o spending na so mu hwehwe mu be hunu se ye $196 million ene o hwe no sika nim ento mu hunu se sika o de ba bonten a ye pedan mako 5000 na Ghana fanya ba bi de omutirato e ba ya wa 668 pe ene o si ye ba ko bra sika o hwere ye no ono be ye nkontra kire se $64 million ene o spend ye hwehwema MPP amanyoku no ba ye chim se $196 million ana otumi hwere ya na se $132 million ni za sika no ayira enti omoche no e kire mu se omde ne kwa kotum na omaji sika no na Ghana etumi de sika na bobra $132 million ana moche mse sika we okoso financial loss to the state ayira kwa enti ya sika de afire ne nsam bakobra yemisa ye ho sai sa dwumade na MPP amanyoku no tu ye no ekosi sen enfinhia nwotwe ena Ghana fo edema MPP anameboa from 2016 to 2024 7th January 2025 ena Ghana man peneda da na dan kwaku fato edi akwanwan ede to ho no de ma Ghana man penin John Dramani Mahama sa sika $132 million no ewen enye ya na ye bekan yi anameboa enya me na mekan ye eya banda de twam MPP ne bekan say Collins Dauda wa bo man Ghana dwirim sika o kan se odi bu adwuma nya ne santi $132 million Ghana cedis US dollars sorry US dollars sika no ahye gu kwanti ye gi sika na de aye adwuma sika no we mi bisa MPP fo mpanifo se ye no kra mpa se Collins Dauda ene se sika no se wadi Ghana sika sa bo man dwirim dia se sika no e wo hinfa eden hodo so ede sha o munsa se o munsie no ekosi sen ene bi gu nwura ma empan ene di ho no mahurisie video na da Facebook page no yehu boto no emfa akora mfa nhyem black obra enie maka asem yenu bi yesi nkuntabuo enya adwuma nti moja enwina gu Ghana mu enie attorney general ba ye Ghana abanda da na dan kwaku fuado chichi ni pabdu ekoto prison ejeja binom kire mu so madi Ghana sika nti ye ba ya sika no yeje na ye di aboa mampuntu ayeden akoso o manyim yen hwe ase fanfa ne sein ye to abawie ye e man di samanyoku beta ba nwa so yin attorney general ban lawyer penny ono kran so hwe oye oswafo hwe atentrene so Dr. Dominic Ayene oba ye enie me ma o cases mako nson ana Ghana fo ani di akire ye pa MPP amanyoku no beka ye se o madi o ma Ghana sika bo man dwiri masika twitwiri di anwuno man nti ye gi sika no de aboa ma Ghana bosia bo na ye bo no enketo entimi entwa Bank of Ghana Deputy Governor Johnson Esiama empenifo kirem se sika pa anwuna guo no nyesika kuma otrase ye hwe hansa emo collapse Unibank NF UT Bank empenifo de ne kwagina court se sika afa ne nsa se nyesika kuma eni sa sika no ye eje Dr. Dominic Ayene yato abewe obaye opening power no ebeda Ghana
aban lawyer penny afin so atenten ne so no tie ni yo atenden tenene cheni ye pa attorney general and your friend say justice minister atenten ne oba na wo kirem say aka ne deputy governor Johnson Esiama ne ho son sabrobe on for the trinkodim sa case no tontentan watwam oman no nya interested in the case bio Ghana aban no yempasem no ehu hia watwam ohwehwe mu no hu se papa ne ho son sabrobe watwam wafa ne ho akodi okwaduro na ekro no sika no ahye 2 Atoba Forsen ana fin so businessman din de Richard Dapa o me ka kire ye say abanda de twam MPP aban be ka kire ye say sika 2.7 million euros enya dollars so 2.7 million euros say sika we no on koto ambulance ahodo e de bra eye health ministry na ambulances ahodo on koto de ba ye ni nyina da nya papa omo ye kanana kuntuna ase ma sika we ahwere o man Ghana ya boka kwanti no omo ne kopie mu court ayasa ayi anoma bi ni sun say ye hwe sa ayasa agro sa fechire sa black obra make say no aban fufuro ba ye Dr. Dominic aye na echirim say sa case no emu hatu ti sa tentehuro emfaso obi ani so case no watwam tontentan aban hwehwe mu no enya ade a nsem no kura bi wom ti watwam ato force ne oye Ghana finance minister oye photo samfo ene ona hwe sika sem so sika no ahye the ataso me ensa ye cocoa board Dr. Puni eni Sedi Agongo Sedu Agongo abanda dad ni kogina court say no ena na ye cocoa board panipa no da won ma no na ombe kire mu a sika pupuri twitwiri die pa Dr. Puni ebe no homoden ene Sedu Agongo etinase ekofa fertilizers ahodo eba dada Ghana akuafo say wudi gu kokoo su a ene ndo ba ye so ebe so na bribra eba ye no sana kotobekuma ewuduro Ghana fo kua ye ho ne manyina bese ye se omo dada Ghana fo ne kuntuna se kana na course mo mudi sika twitwiri die ma Ghana man bo kama akuafo ho ekwa ehunhehie ma Ghana ho kire no MPP amanyo kwedi mpanifo ekogina court Dr. Dominic aye ne ba no chimza sensem na ekọ court no sabi emu hatu sabrobe emu hatu atentehuru mfaso bia ni so omhwehwe mu no ho son ti watwam eno to so miensa the tosin 9 Senate case bi ko so ex director general Edema Senate Dr. Ernest Thompson ene nipa makoma miensa omo ka management na ho ebeto just omo so masre ho pasa sika dia basa akoso enti MPP tambono dem ko gina court aban fufuro ibai Dr. Dominic aye na okirem say sansensem so tontontan Ghana man ye ni interest bi yatwam kura hashe kura the atasunum Sagremi housing project charges and penny for the ball Collins Dauda aka no oyo so afo no hwe man Ghana ye works and housing eso na medi ka ka na won 2013 nya ba ye edan omo kirim say sika 6.9 ono kirim say waju sudia si dan 668 housing unit no na ye 64 million US dollars na so penny for hwe mu hunu say or you see 196 million US dollars and this is our dino 668 housing unit no enya me na meka hwehwe beto abonte no MPP amanyo ku etwa mu de beto Ghana fo anim no etina Ghana fo aboka 132 million US dollars nti sai sika no yeje yade o yeje Dr. Dominic aye na echirim se sa case ne so Ghana fo eni interest wom we are not interested in the case wakofale noli prosokwai wakwetwam se ta sasem no so akoye bongalat ahye agukwa meka say Dr. Collins Dauda Hajj board no ona akwada no okay yes ene ona da Ghana Hajj board na no ko hwe say akwantu ahodo bekoso fa yenuano muslimu fo na mabeko ye ne oyo so afo ho no ma wo hwe ho no opo adwuma ne ho son sabrobe okay obi antuma nyu bia foko okay Democracy Hub for protest a course near there charges be called the man Oliver Becker Vamao Ghana for Becker ya emra na fix the country for year protest a hodo Ghana mountain so Ghana man pinda da na danko kufado ediba or see ye levy obeje di atum ma Ghana for we yemo transaction wonya adwuma ho nya se obetua ton Ghana man peni Becker kire so obeje to wo so Emma Oliver Becker kire Ghana man peni say so onim na so oje to no tum dia
obeye coup d'etat wo manyim obetu abanya to agu e wo Ghana yes asema o kan ye no eni nti amaba che no eni nipa bia o mo kan ho de no o mo kotum e de o mo kogina court aban foforo ba yi asofo hwe attention ne so eni aban lawyer pani Dr. Dominic aye na chirem se sa case ni so ni interest um to atwam emu hatu se atentehuro watwam tontentan watwam leaked tape because NDC fusu ampofo no ye chairman de ma NDC amayoko no communication officer Anthony Kwakubu ahen semsem pina akoso am omu chem se mu proto se won betu aban de agu se be se mo to aba na se no man kon kan fa mo de betu aban na to de agu ehun sensem bae leaked tape ba krom ha ekopiepie mu okoto am eno nso aban bae omu chem se sa case no they are no more interested in the cases in Libya mo twa ni nyinam tontentanti we ye case mako enson eboro sa o but the ye ensma na Ghana fo ni de akire pa na ye 7 omu chem se ni nyina tontentan we twa ni nyinam nti obi afa ne ho konkodi obi anya boni bia bra ko branie de nti am pese Ghana fo ho cases we nyina ne se ade aba akone se sebe o man yankuntabu onya adwuma no sa o ma no sebe oya da petwa oya me pewa di bi dia ma no oya da paafo je se obi asabe ono no ne ho wa badeja wa badeja kwatere kwa ntoma mpo mfra wo ma no omanya nkonta enya adwuma wo manim sisi asagremi housing project no e fitri calling down da breso bepim samina ye kese say no kura mpese say sika $132 million no that time nimpo na Ghana cedi na ye sen cedi $2 no na ye sen enen so ye sen hwesika twitwi dia mu amo be kan ye say enwuna guo ye ma MPP amanyokro hin finhia mako nwotwe say no kura mpa munye sika ma ya na meboa se mo na mo say ye no kura sika die bia koso enti mo dia kwakotwi aban no so mo na mo watumi mo wo bibia mbetuma ya bibia gi sika na wo man bra ko bene ko si zen ko si hwe enko si hwe adentra emra NDC so batena ba nwa so hunu se MPP am yoko no bi nso nipa ba bi so bo man dwirem edi sika man sensem ne court yan fantansa mfa mo Dr. Dominic aye ne nko a Dr. akane attorney general so na ode ma MPP am yoko no omo time go for the board am be twitwa case bi mi sense no so won interested in the case e bi kwa so o ma pen so nimpa bi amususu so musu kodi Ghana fo sika ene so MPP ba ya iso ko gi sika no ene so koye kokko da John Sam se sika ni nyina so ye den e kokko o man enya mfa so bi awo so right ena ba we su ba ye no so wato aso a sa na e koso sa no ndi me enya mwanwa sa segremi affordable housing project no akan sense ma Ghana fo sika ahye in sa setam 300 acres of land e da hono ma Ghana fo nya so mfa so anu ya 1 ebiew o ma ni sika enso asan akohyemu a sika no ahye agukwa sa sika Ghana kra de koto treasure bill na se de koye mpuntudwuma bi anka sa bi nya so mfa so ana ye benya so mfa so me hawni sika we a dinosaur was meant say ye dey affordable housing ye si dan e de ama income low income NS no Goma o musika o munya no bosome no iswa no munya baby mfom tinti tuntututu a day mako 5000 okay yemi say ye humpo say edi kan sa affordable housing no kra affordable housing no is it affordable ene kra ya de ba kwan say ye bisa ye hunie isi enada ene crocodile Jones edan ye sie ba ko bra be bia dan sisi o ede ye sisi hoyi bra ko bra Ghana ni ben na oye low income na obetimi akofa dan we bi ahan anaso akoto bi atenem you see aya ye mpanifo no monwene Ghana temamfo no kakrawate edan we esie Ghana ni bia ni hono ma ne busuma ketua se wonyo obi a wogi busuma ketua eboro be ye 10000 kwa sika we edan we wontumi ntobi ntrem da ba ko bena de esie low income NS fo betumi akotena dan we wei hwan na betumi akotenem
Ubus market ya wode 1000, 2000, 3000 adan we yesie be akobra betumi akohan bi atenem. Ubetumi akoto dan we bi atenem. Enti affordable no mo kana ye de hia. Enti sa edina da so no. Me pese o mutwam. Omo nkyere ye se o mu si dan de amamanyofo. Better metiase. Yes. A housing unit for politicians. Metiase. Me no obi ani asem. Sa affordable housing unit no. Me pese mpanufo no betwam. Omo ntwa din mu firim. Menim nipa kona onya asa nimde no ekofa sa affordable ne baaye omuntwam enya affordable bio Ghana fo mpe enya affordable nti omuntwam senka ya affordable housing unit a enke be sisi adan at least Ghana ni a ne sika wo fom single woman porch mpokobla ni nyanka wo pe single woman porch ana say self contained kakran na Ghana ni a ne sika wo fom so nya bi hantenem apartment wey Ghanaian and sika sanwo fun osi de kwa ha dan we bi enti omusi acha ma o mankasa ho wey politicians dey sit down wey acha ma o ma mo ho enya de a affordable house no mo sia ma Ghanaian asabi oyo hiani wa bi da untimi ntinem enti eno no so kra ma da yen omo de Ghana fo sika enka de ye project e de ma o mankasa ho that was the idea sana mi ho no because wey ohiani ba ntimi kwa han bi enti sika twitwi dia omo de kwa share form no anko mo di sia ma wo ma mo ho Ghana ni a oyo nyani wa bantumi han bi nem ontumi ntobi okay ena Ghana sika kaka form enne ni nyina ehyigu okay so maybe mame Musa project here shase 2013 ana NDC aban no ana shase MPP aban ba ye no omo abandon sa project we omo anfa omani anko ho ama ye nwie project as we speak now project no eda so wuram ewuram Brakwa branya hanko a o mampenda daje ekufo ko yebi okumase eno so akosi sen eno so akan rem o say 16 kwa na wa affordable house e ma ku 16 edosu bebre ni nyina akan rem o man so ya sori ya 1.8 million housing unit deficit baby ani pa mu nya baby mfo mutinto e ye 1.8 million eden ya Ghana fo behia ansa o man mu anya hwe kura dodo na be baby odi omutu ato ne 1.8 million housing unit na Ghana fo hia sisi a eden ya we mpodi anka mo de mamu amho mpo baby ni nyina na ka nwura mu anka mo de ma ye ho anka ye de ya keke kura bi bi me afo so anya bi han ne sa because of say mantimi agenti ye de nso ma san beje aboso ena yen yaso na ye hye o man mu ba kobra ye misa ye ho say ede na ekoso ena de enti nene Ghana fodo na mponya baabi emfa yetiri emfa nto abanya hye bi say okofa Ghana Infrastructure Investment Fund GIIF e de buy so beboa ma watime sustain no wabo ma housing project no abadi atumi diskadi awuram ma watime sisi dan ma Ghana fanya baabi de omutirato ekosi sen ta faso amaso ebi gina koto ene meka se na koye nsempi State Housing Company to be provide homes and estate management services. Not the government agencies, local authorities, and developers, and private homes buyers. Net to me, Boma, diet to me, from Magana, and baby to me, the media talk. After some before by cancer, university accommodation expansion, so be coso. I may to me treat Magana school for the Mutrato, and they're saying. And I'm a friend of my papers, so my bar peso. I say, dear, our Jumadiano, and some say, who. O se aba peso ene uko schools ahudo ma universities no o ma ba peso sai bi ni mu kura mponye baby mfo mutinto mu frifie ne ko school o mba dada yen penfo chem so ne chepa ba na matumi address housing deficit no eno so akosi saying government needs to encourage and facilitate construction of more affordable housing units both through public and private sector initiatives. Akosi saying improve land management. Ghana nsase ho nsensem hyehyɛ bɛn na abande ye e de aboa wo mpɛso mu sidan okreim Blackwableni ni asase baako yetumi ton ma nimpa bɛboro ɔha e wo kreim asase baako pɛ owners bebre tieni yo mesi asase baako owners den bebre dia na aban ye fa ho hwene langas ho nsensem okrom ha sɛbe aya na mesia fem
Langas ho sense mo kurum ha. Where from Langas? Oma ye wo military, ye wo police. Agencies ahodo nyina navy nyina ye wo bi. Where from Langas? Asase ho ahoba mmofo. Oma ye hwan nom. Bapem ne ye boni patuo kumam tugu keke. Kaso ade na nsi ye. Ye ntumi nchini pa fa ne nto afiase. Ede na ye yi. Ensase kobla ne peden de si. Opa asase de asidan a na ye den de ama na okurum ha. Obi wo sika nko nya asase a anko betuma si dan si so ma Ghana nka. Ono so aboma ntimamufo edi anya babi de omutiri ato. Ye misese asase won sem wo Ghana ha na de na aban ba wo ye de fa ho. Na nanom ahemfo. De na nanom ya asase ba kokoba ne tumi ton ba nimpa ba ye de wo ho wo kurayim. Obi antumi nka ho hwe. Ana sebe na nam kurayim ye wo twetwede na obi aye de ope. De na ekoso. Asase ba ko pe honest bebre. Watu sika kwato asase ba ko so okosi dan wo so no wani baba ho so wa hye asiesie na obi aba se project meto asase be buru 10 years na obedwiri wo dan ni nyina to agu sika de hye mu nyina no na hye kwa e wo kurayim wo beka kosi sen wo de opa fa kokot enkosi hwe hwan ne okamafo enti yampanifo ne leadership no person mo kire yen se enso de akoso na mo nya awa ya na. So the politicians are telling us to say Ghana for one to defa asase won sensem no ma so ho no mo nya awa. Now, so maybe what them say housing project back on so Boteman. Now, as we speak now, you hear kakra morning show team ya they say dining be ready a year ton. Ya tune dey say Boteman affordable housing no. Now, a diner a what Boteman no 1 bedroom regular. 117,000 Ghana cedis. 117,000 Ghana cedis. Affordable no. Year ton with snit. It's yatetiso. Yatetiso crown 1 bedroom no. Year ton 87,000 Ghana cedis. And you 1 bedroom special. Not what on 168,000 Ghana cedis. And yatiso and you about 119,900. And you 2 bedroom. And also year ton 149,900. Affordable housing year to Boteman. Is this affordable? Way affordable? Some it was 168,000 Ghana cedis. 1.680 billion old Ghana cedis. Affordable. Ghana near or yet low income earner no. Obasasi we so on a bank account 10,000 e bin famuda. On to me see sika eduru 5,000 kwa na account mu da because ka onya hand to mouth. Do benya na eno na odebo no ho ebra. Enipa we koti sika 168,000 Ghana cedis. Titi sika 1.680 million dia koto dan. Ne sama mpo nya bi. Ne sama mpo owuko no ba bi okura we nya bi. Enti na me di kan say affordable housing unit no. Enya affordable. Enya for the week enya obi a oye low income earner untumi ntobi ntitumuda omusima o mankasa ho. Okay. Ti black obra sele na me kan no. Empanifo omoyi sa project ahodo a akan sense ma omanyi bokatugu kwana. De di kan me di free baby. Nkontabu anya dwuma obi di sika ye ntumi nchene no. Enkosi hwe omuntumi nye. Ya de ba kwan ye pra oman. Ensase aban ntumi mmoa ema ho ban ma timamufo ni pebia. Yentumi nya asase ane bofo enfensi dan no sika na beka botom untumi enfensi dan efisa asase ne wunya bi na wunya bi kotom pa wuji ni boy den kura firi ho no ma wa hwa nipa be ye 10 edi kan beto dada enti wudu sika kwehye ma ahye langa de fo so langa fo be papa usum na de ya mpo ni se wesi dan na kura wie na aka akra wo be wie na ye bedwire nyina to agu adan asase no bi dia eno kura na de etwa mensunum ko kaswa Connections quarters na kohwe amanfo ebobna me bra wa asase wo ntimi nim dia meka bra kobra me kohwe land bia kobra ne sidan ya wie ewiase makofa bulldozer na excavators abedwiri ne nyina to me simi sumanim ni suo ada em se asase no bia beto dada ena nipa ofra beton land na dia some people Boteman affordable house no ana ye dia 2 page no so no so is this affordable oba Facebook page no so aba be we are affordable Ubikurawa Pokuase housing unit no. Sabi that was so. Enti black obna say yempanifo no pese omodwena oma na ho de a. Enkoma ye de omuntie ne ye na wo no nhye ne so. Krei masa obi antan obi a o memetiwei mentan obi a metiwei
MPP NDC do be bia ye papa do be bia ye maame Ghana na ye nyina pe ne yedie me mfa NDC mfa nya hwe na NDC me mfa nya hwe me mfa MPP so nya hwe ni nyina ne se Ghana nti ne ye nyina wa ha de be bia ye Ghana yedie ne ye nyina ye pere mo ma ye mfekere ye se aduasam yenu nka no kra nkyere ye ho entro die ene nada no edos mo mayi mododo penifo no de Ghana ma no ebo chaskele me se mo de ye den ebo chaskele e wo manyim mo de edi agro saban pese obo no homoden no oboa na Ghana fonye bebi de yetritro e fa dan ho sensem a na koblane nkwada obi kioso anim e wo ma kioso wura pon de a omo no homoden so betimi improve land management me se den land management ontumi nya hyehyɛ pa emfa kwan ahodo betumi afa so ma obi pa asase de asidan a ombre langas enkopa pa ne sum na obi asidan adu ba bi yenkwadwiri ntunguo brabo magana fo atimi bebi de traso atom enfiso abammo ne homode so betimi invest in infrastructure adefa edan ho de edikan eye water nsuo ye beka ba ho electricity nyinam kanea ana fi sanitation ni market nketenketen bi wo hono ma aban betimi aye yen sase ni mpotisen ehifa na sase nda da kra ye betimi de asidan esa abatumi promote a yes sustainable housing designed baby sase nda da na kra condition tetesen po materials ahodo we disi dan wa Ghana hana ne bo no etesen yemisa o cement bo eyesen cement ne boy saying ene Ghana ni pensuo mpo anu ma onya bi na benya nsuo de akwatwa blocks de asidan ye ubenya so maybe 43 minutes after 7 106.9 and I'll pay you din komo Kofi Taylor Kofi Bebem but answer na Kofi Beba no ayan komo no say no ya pese ne atiefo ana din komo no na won so de wadwen kyerɛ bra wo Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadi ne so anti na ma wo friend ya 059340 6565 0534 050 199 Lumba super natural mineral water. Good morning. Good morning, Eja. Me ba che fro say. Yeah, from me say me ka say tama. Mami too. Eja, yeah. We me say come to one market. Say mu tie wo no. Eja, di bia mbo abaso. Ma me bi o tu beef ba ko twan wa na ante asi. They say, but when upon station, no, the KB and son or I send no ma, Yaminstrano. Amen. Now, Papa, I mean, none of them want to know. Because I win again and we to my money. Truck driver, market woman, that's the Ben who talk to side down with Beatrice. Eja. Truck driver, market woman, Ogaje Quest, mate in your dear Quest. Or between you down with Beatrice. Debbie. My mentor, I dear Ghana penny for Omo Yanis. Just obi this come to me, no, my mentor, I dare back home. Bebre no a political strategy. Oh, where we ska. Na I try as soon as I momo. Na papa, I didn't have some quarter. It will take 7 years, 8 years. No, be a weird kind of more evidence. No to me, and chin about the moon to me, and you can finish panism. Mumu be a discount. Mutum betra bemu, 6 years, 5 years. Evidence bear na more power muntu minya pharmacy it's you put about because dem kan nyina no aye na that nti na minya ni pa no so eja no okay and dey to ma we mu right ya mi nhira mo but yes so yeah that's a pa good morning too bad 0593406565 05934065 and I pay my men come from Midima for Herbal Clinic and from my area be attitude be a call na fe Dr. Time that so and sorry good morning hello Nyame adom bi abɔkɔ yɛ frɛ sɛ na ya tamani na mami nti wa no pay me say this me to mu ni hwima Ghana da bia be ka mo se me say amu no mo to sa se ko Burkina man no no mo ko ka je papa twi be na unya ya wo to Burkina no mo nyi bi o go me say Ghana I think be mo di mo ile o basa okay I think so we're making the point good morning. Good morning, Sammy B. Me pa che from Hitman Sammy B so ha. Why dey? Auntie Madini. Mami ti wa no pay. No. I no pay there. Ma bojuma. Asase mu asemu amokan. Enye no, ena asase. Akoto wasase asidan. No kwabena ne abegina wo say asase no. Enye wo dia ohini mu ena ese ton no one ton. Me ebu dan yabu. 15 years ago.
Me see 4-bedroom apartment in Amasamai. I see boys quarters 5. Landguard is work or do in a good. You could go green, Echo Police Station, Yanya won't say, it's only in a Yama won't pass in. Anything crowns are so dear. Your best flat buying. One fancy say a pen will come. And for a family, a degree. That time on Yami and coming one and coming bushy. And your best friend and crowns are so dear. A banya who baby. Okay. Already, Sasa says, you can't Joe, yes, you cannot wait, what class you will register. Sat the year, very register, ma'am. And don't see about the day. Your best friend, penny, one way a mobile wife. Okay. And I send you more affordable houses. Wow, Peter, we can what I say. Over maybe almost 600 ADS Diana. I will cry and obey. Hello. What, too bad. Auntie Maggie, I think Auntie Maggie are making the point. Good morning. I'm on it. Maybe I for say. You didn't find me. It's on top of from laptop. Kwame Mami Nti wa no pay. So, Hitman. It doesn't have to be here. The other person is a Mr. NDCMP. When you don't know, I'm not open and I am that's it. For you, you are what Okay. Yo, Mate. Good morning. Hello. Debbie 0593406565 Midima for Heba Clinic about Pokwase Mayura Dr. Sebra says stroke na how musisi na ya we ya infertility a once and some nyina no bra na fi doctor enhwe why adwuma Monday to Friday for doctor was 0244 774 4282 Anidaso Obia. Good morning. Hello. Hello, good morning. Good morning. Me ba che first. Hitman. Ye first say. Pacho me dey kwaku eboa. Kwaku ka se free himfa. Okay. Pacho omemu a me hu say politicians himfo imam na asofo na eku oman. Nti ameka asa ne say abato bedu a sa politicians asofo ni imam fo anom de nyama kwesi omuso. Ye so e mo ne da kwa kom imam no age eti politician no ebi na ka ko ne temso. Put me nka na central force ka ho sa do first pressure omudi senya wo se mu se ho ba ma betwa case bebre hu na ono sa kofa case da so be de odi bo ahen we diska na ye friends central force nam ko gu wo mo na ye ka ye bro so kyerem then no bit my otumi nya fi kenken kwa o kan no so ye hu so ono so ba ye man attorney general no so ye bibi o ko si fe okay on ye fi mu ye asem na nka sa obeka o so ye fi o wi what a press conference I see nipa akọ discuss unye item you who say three na odin beko court who be that man na so person who say who ye adwuma okay it is how I find this omu yes and that could mebu ni brea and say politician baby o jane afa no omu Mate me da say good morning your father Hitman ofa boko there me ba cho me ho ye pa ye for say playful Mr. Dansuma Efu Mami Nti wa no pay the tell say sa perform you need the only bibia ye mo man omo de Ghana ye say trot we twidia 8 years no adan baton no de ama baako we twidia 8 years no san adan baton de ama baako sa no omo ko ne sa come to 25 before time omo bro dan be brave we say kwa e dan be brave say kwa ti perform you no we mo de we tuma we ba obeyi no sa na e be ko ne sa okay ofa obi to was right Efu me da say pay good morning. It's my good morning. The first say Asante Emmanuel. Asante Mami Nti wa no pay. Say NDC MPP no. Omo you scratch my back, I scratch your back. Sana omo tie. I say affordable house omo ye dini free so. Omo ye na accostable housing. Because the board thing. Omo ya say accostable housing. Because cost papa. The board thing. Okay. When you ma would give them 10,000 Ghana cedis a month, I won't even talk. Okay. Right. Mate me so me da say good morning. Good morning, Hitman. Me ba che for say. Lumba, me ka se fe request region. Mami Nti wa no pay. Na me sala nsiram papa ne ejum papa
Kristo and Mangana. Yeah, that's it. It's now only baby. I would say, may I name Mama Pa? Hello. Wow, network no. Good morning. Morning, me patch your first say. Mediani Evans, I'm a free Shama. Evans, what mean you want to pay? Opening area said, Ka Uwuni Wanankaya. The impending phone in TME, Ghana penning for 150 crack or heavy and near me. I didn't think I mechanica or my penny Riesica. Yes, a causing financial loss. Go to Banchia, into 20 Ghana, and where is stealing. A diet or walking. Kwame Nkrumah ya almost 1 year. Momo penning from Ghana, Nkrumah to see diamond. Busia, low cost houses. As I'm not doing that. Uba Shaman Presley Jensen, Oko Lumba Quainesua. Yet the bricks any CC. And I tell you now, or main. Muya Muse a affordable house, $100 and something $1,000. You start as a mama, you die crom 40 crom 4. 2 point something million euros. Only near that near in that 240 a finance minister. Now, Onyami or say na Shalanga Tasemi. Now, fully abreast of your police for me. SCA one. Yeah, that's what Kalanga does. Now, send your fraud Kaswa. Police in your one assassin. Not Langa that cause or the biggest fee. Police in Kokaya near Bruno Pasa. Not Ghana penny for Moki Hona Moshe. Okay. Moki Hona Moshe. Now, I'm pon you. Maranata, Mira Uya, Bomami. Yet your man answer Monsa, Onyami baby Samu, and Obia person your politics. Ka Oko Sumni, Yam my own Suma. Now, when you okay. Mira only, I mean, Yanko Ponka won't so want to pay. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch your first say. We got a free bridge and come out. The first say. Thomas, Thomas, Yanko. Na pwede ya mbo juma nyami shiramo wani kruno na pa mi soya na parliament yemu ate mi bibi ayira mbo juma pa daddy on kwaso mi chia DLFM association penifone members nyina nyami shirai ye me koma asem so a me say e famfo no yen sisa ya adwen because yen ne ebua man penifo no eye ne omo ye no no kura ye tia no ma ye kanyina no enye nipa ba ko bi interesting too say eka munkwa mu yedia enka show we nka monye kamba ye show fufuro na monye sika enti no munya ise fomfo no ti ye ka no kura no moye den omo ton ye ma politicians no say omonye den omo ntataye no na the make an say anopai me pese obonyum bi mo culture election title no FPFN election. Okay. Right. Mate, what's what make your points? Good morning. Good morning, Hitman. Yes, sir, I'm a for us. Dance man. Mammy, you want to pay? Can I come in a pump or so much on the baby alba? Just say, yes, some no come and Ghana and Sempa, no, there, Dawa Kumaswa, or Batampa, Mudimay and Yanko Puncha, when no bigger for. Hitman. Your friend said, ye or may my way. Nisanka, the equi, a idea, mum, ne palm of Pemano, Sana politician for, or more Pemaya, Sanka, a quini, where are more kind of Yachina, no theater law, or this one willful. And so they are more Kamayano, said the above what to me before and above what Ghana for. And a more kind of part, so more politician for no, or more chance and pa, more Kamayan and Kamu Disua, you can above what Ghana man, and so move bottom. I can't papa or mutu home, what they be a dear young quane, or more play more moving. What to me, Mrs. I know more play mawana. This man, Yamin Shamon and the pa de Biano, more the man, Matime so made us pay. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch your first say. Me buy na kati Druba. Druba, bonnet to mame, 20 seconds here. Hitman, I'm a person, Mr. Ghana, minute in the say, Susujus in the say, Langas and woman when you come, if you say, Langas in Libya, was Soja Fonta in Libya, will be cited. Now, when I say, into Huna, Ukuma to him so, or Sujani was a bat, or any Sujani, but when you're in Libya, I say,
nti ya bɛsɛ sojafo no sɛ wɔma wɔn ani nku wɔn taa no wan pia bɔnten na langas funu bi nya ɛhyɛ ɛde sɛ wɔn din no ya bɛsɛ wɔn ani nkɔn medase Mate menso medase former minister hit up all the hour 8 good morning Famano sir me ba cho your friend say Gideon bare ma sante Gideon yan kwa no pay yo me srepa say DL panifo DL legmaefo enra 25th program amoye ye no me stresenka 25th bia munzanye sa program no na Ghana fo panifo en muncho ma din sisi say enipom won krase enyuma kakra no moye ni nyina egu plantation palm plantation no moye emo tufu praso fo ne oda wa yire ho amafo ni enyuma ye ni nyina egu no muncho ma din sisi 25th bia ema yen na yen to program ni di bronya 25th mi srepa masamba kono no etosu mi ni se Bonne tell mama abe kre nipa bebre Tigana ha say e de be partners aban bi ba o ya won hu kwan se etim di kokko gina court edi na san e famra kwan tuo no so e de ne tu afiase se yenim efise no obi aba ye bia ya be kre yenim ne e se nipa ya e won hu kwan se Ghana etim di kokko gina court ya ta ne ha je for krajin na lawyer for krebre asam na kwa ya ba bekre eti na djuma mo ye nyina na eso fa so o mani nya ni se eti Ghana pa hwan na ebetima ba ye Ghana yi ama o man Ghana any emufo but on that clearing note good morning morning Hitman ya fra say Auntie Mary ni Hitman Mama Mary ubre ni yankwai Hitman Mama unu se Ghana nkoa ni etimi di 1.5 plot emma ni pa 5 say makoto masasi 1 plot 1.5 plot langa de foi abeton asase no anka mankoye foundation wasu di anka masasi na yira asasi 1.5 plot no ya ton ama nipa mimeka ho anipa 5 omo wo sikenti ya show mo sidani ten so mimi ni biti amayo hieni no omo chichiri mi nsanko bechi no me di minan aka ho mini anu amede kasa omo ni ahimfu ni nyina na ye ba ko se wu akoto wasase atam sa time no ye bi sankofo we ko sasase no so meka se omo mpe na so wani nam bushi ni mu ayesan se wu ni bia wo di besi dan nti omo chinchim wonsa agi asase na fi wonsa ma to ama ni pa foforo impenifo wa Ghana omo hwe omo hu yiye se omo amma sankofo we take privilege wo yen so e na ya to asase no ni ye website wo mu ni ye kunkum ye hu rough eneni na nse kwa mu didi mi sister ba ko bi enya nyame na di ni ti afofie no wo obi kura nipa ne bua no ma okọ na asase so anka na asase ni ye je fi ni nsem pharmacy our total asase 5 years ago 5 years ago unsu ya didi pa fufu abeche na name ama onu wa ko single room crazy sudaga bate me da say pharmacy ye de ani be di akire so be Ghana ansase de langa de sem no Bebre, good morning. Hello. What too bad? Sambi ne ye can't insase honsem. I think it's a callers no. I can't insase honsem. And langard will krum hanom no. Akobasa woni sika na sase na say landa watwe ye wa wodi adom. No obi di sika eje free wonsem. Ti sere na make na yesa ban bam. Yesa ban bam because nana mahemfo ne bi su ban bi omuda na di okram ha na di ba bi ana asefem if we say e sha se anya nne enti menim ba bi omukonya asa langasefo ni free e sa ban de ne nasifo na sa langasesem no twam ehu hia se obi abefren so ya langas ni bi okram ha sa nana mo wa asase da ho na obi e free say opeso owi ana asase a onfa nkokot yibenya mo mebo no ho ban okoye posifo asitiri a akronfo ebetumi apa wo no machi wo do ko gina court na mna ne den ne wo madi danse e be kokofo matwo man matwo memma ma brede o mumpo akese ya buru nipa ne de nyame ne kure ni emwa o man indi sa langas nde be ya abantwem no nya hu bibi na omma niema bo nkofom omma asase no lakweti asase ngu ho magana fo na
obi woni sika obi tumi sida no wonsi bi na beboa masa adan a ashoto kroma no ye ho atwene esi an kofitela sei na so aye hyepa no esi wo no dan ho nsensem okrom ha no wo kan kan okay right Kofi 30 seconds yeah brinty Hitman me bonito Kofi fans are mention kan yi pa men kan yi mention kan kra afidoti yeah we were talking about affordable housing. Hitman, affordable houses are Ghana high less than kwan ni 16 na se ni nyina fan fa so bia mbrɛn and no me wie so ye $20,000 $13,800 na mo say affordable. If this is affordable na regular Ghana ni a ono eji pay betimi ayesa etimi afford this ade we bi dia then it's very bad. Okay. What I say. Into in penifon form any omunensi form. Okay. No mo fa any amantu ye. Ye be srom. When you affordable. Yo. Mate. Me da se papa. So be yakọ mo quick one. Black obra ye be chia in listeners no ya da o mase. Say de bia da o ma ye kasa enye kwa. Ni papa Charles Godofo su da de Lumba me chia no. Ye mama pressra. NF penifon mo da adwuma. Ba no pa wanu monsuo. Oh, ano pedi so ni tua. Lumba super no. Ba ya no ane ade amedika no. Nice one. Wo bobi panti esa papa no. Me chia no. Silver lady. Ena me wo fa se. Madam me be entwi. Se me wo fa se no. Me chia. Ba se watumi aye we no. Wo se. Watumi adi no boshe so. De boshe de ha se na akan. Oh. Eno ya esa na se madam me be entwi na. Omo mienu nyina. Omo mienu. Omo hye ba yo mu ndi so. Aya na ehu hia. Ena ka kire na na se me chia no. Fifi mu hima. Na najwa so ki kire se me chia na no pai. Mate pa sabibi. We gotta go, yeah. Give us speak up songs. Premature ejaculation, sexual weakness. Man, Sanka give us speak up songs. Give us cool cap songs. Usisineyo ya koko na titiwa. I am Timne Hawa. We're doing here, give us cool cap songs. And give us about me shaba. I support your immune system now. I could tell malaria, typhoid. And I feel join this. Obia want to mean the year we're doing here, give us about me shop. Drugstore be a pharmaceutical shop will be a Obia be at all. 0543 222 470. My main comfort Tabita Clinic in Fama, prostate problems, diabetes, liver and kidney problems. Fabra Nafi Dr. Hill, Mandina Firestone Food Bread, just after Atomic Junction. Nafi Dr. Hill, Kumasia Wahojo Daban, Cindy's Junction. Sunyana Nafi Takrade, Jumana Panon, so compliment you on 9, Monday to Friday. Tabita Clinic 0200-196-219. Tabita Clinic. It's that Saturday. You're going to go Kofrodia. Then Kofrodia Brownie or Wasso. So what you saw? So what be true? Maybe I will be a no. My issue what do you for Plaza? That the Lumba life, Kofrodia. I that the Lumba back Kofrodia. And to what trade I shut that the Lumba Kofrodia. I don't know when ever. Kofi Tika Hokeke for Suka. It's that Saturday. I want you for Plaza. Kofrodia. Auto ticket star 714 star 51 hash. Star 714 star 51 hash. Don't miss out on the biggest party in Kofrodia. That the Lumba live. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. I'm your morning man from a Hitman. I said I can see it. I come on production team now. Sammy B. Let's start some more Kwajuakwa. A.K.A. Luplane driver. Zigibio! From a Hitman. Major Maria, that's it. That's it. Good morning and enjoy the rest of our programs.